Исәнмесез, кадрларым. Сез мен әйтәм, минем концертка әзерлекне менә шулайрак күз алдына китерәсездер инде, име? Бар да әзергә бәзер, җиңел генә иттереп, шалт һәм мин сәхнәдә. Әйдә, дөресен күрсәтәм хәзер. Гадәттә, менә мондый моментлар сәхнә артында кала. Бездә кешеләр бит. Ой, әйдәгез башыннан башлыйбыз, Башта 5 сәгать сәхнә җыела. Яның обязательно берәрсе ватылган була. Концерт башланганчы ук весь бөтен нервыны менә шушы аппаратура джохын-похын китереп бетерә дә инде. Аннан репетиция. Бөтен группа сәхнәгә җыела. Җырлыйбыз, кабатлыйбыз, растяжка ясыйбыз. Группа дигәннән, әйдәгез таныштыра башлыйбыз, Иң затратный малай бу группадагы. Сезонга 4-5 чалбар, 10 пар аяк киеме туздыра. Шуша тәгәри аягында гына йөри белми. Илфат Газиев. Менә кара. Хисле булсын әйме, но мәхәббәт турында түгел. Син үзең нәрсә икән, аңлыйсың булсын исә, юкмы? Ринат Галиаскаров күп кенә җырларымның сүзләрен язган кеше, автор. Мәхәббәт турында булмасын ди мәсьәлә, әйме? Мә үзең яза алайсың, нәрсә миңа бunda калмасайын. Без бер-беребезне гел ярты сүздән аңлыйбыз. Әйтергә кирәк, бик җайлы кеше. Короче, кызы, без Ринат Галиаскаров белән иртәнгә кадәр шигырь өстендә эшләдек. Мин вообще йокламаган. Ә монысы тагын бер авторым. Эй, хисле инде. Гөлүсә Шахбан, ходящий шигырь. Кай вакыт моңланып, башларына исәк тә. Һәр вакыт мөгъҗиза кетәр күк бу күңел. Илсия, бәхетле булыр өчен сиңа нәрсә җитми? Илсия дим. Бәхетле булыр өчен сиңа нәрсә җитми? Йокларга, Гөлүсә. Менә бит, бәхетле булырга бер кайчансың түгел. Сүзләр язылып беткәч, композиторлар эшкә керешә. Айдар Тимербаев. Дустым, сердәшем. Шушы урында мин үземнең барлык авторларыма да зур рәхмәт әйтәсем килә. Эх, бар иде сине сөйгән чаклар, нинди кайнар иде кочаклар. Инеш буйларында, төне буйларына, янайды безнең учаклар. Эх, бар иде сине сөйгән чаклар, нинди кайнар иде кочаклар. Инеш буйларында, төне буйларына, янайды безнең учаклар. Ә бу кеше янына мин ел әйләнәсе йөрим. Җәен, язын, көзен, кышын, иртәсен, таңын, буранын, яңгырын, кызын, неважно. Түзә инде ул миңа. Илдус Давлянов. Аранжировщик, композитор, саунд-продюсер. Илдус, рәхмәт сиңа барысы өчен дә, яме? Сәхнә киемнәре аерым бер тема. Зур эш, бик зур эш. Ул бик әз сөйләшә. Ул бик күп эшли. Кушаматы гаечка. Исеме Алина Бадретдинова. 7 ел буе минем алыштыргысыз дизайнерым. Һәм ул ел сайын миңа, туйдым мин синнән, бүтәм мин синең белән эшләмим ди.
Кеттік қазір әзгіна үскерек мінебіз. Bizendire меңа матур прическалар ясый. Тыныш инде. Гүл менә минем капма каршым. Иң яраткан сүзе, ну, пожалуйста, тик кенә утыр инде, әди. 8 ел минем визажистым. Вера Григорьева, кушаматы пчелка. Ә хәзер теге сез карый торган фотографиялар турында. 10 ел буена минем белән эшләүче фотограф. Кушаматы кнопка. Яраткан фразасы: "Я художник, я так вижу". Катя Кнопикова. Бір нормальный фотография килеп чыксын өчен күпме кеше эшли. Менә шушылайрак ясала безнең афишалар. Аннан соң меңләгән тиражлар белән бөтен Рәсәйгә тарала. Берсе килә дә, менә булай итеп китә. Аннан соң тагын берсе килә. И вообще менә булай итеп китә. Эй, без шундый тырышып ясыйбыз аларны. Менә булары Альфа Vision җегетләре. Сез хәзер карый торган фильмны да менә алар төшерде. Алай гына да түгел инде. Безнең бөтен видеоларны, клипларны шушы җегетләр ясый. Ренас, Марат, Айдар, җан кисәкләре. Фильм төшерәбез дип бүлмәләрен җыештырганнар бит алар. Киттек хәзер төркемгә әйләнеп кайтабыз. Арыган бу, йоклаган. Йоклаган кешене бездә бер генә нәрсә уята ала. Ну, аңладыгыз индейме? Фантик, Фәнзил Шарифуллин, живчик, 1 минутында бушка уздырмый. Әле ул тагын аның өстенә чәч тә кисә. Монда авызыңны ачып торсаң, дустым, ярар. Ә монысы 20 ел минем белән эшләгән гитаристым. Урыс, татарча сөйләшергә өйрәтте үзен. Сергей Тихонов. Менә монысы Илнур Кулахметов, башкорт җегете. Любой җырга башкорт мелизматикасын һәм биюен тыга да куя. Сизми дә калабыз. Айрат Закиров, төркемебездәге иң яше саксофонист, бек талантлы җегет. Шактыйып торабыз үзен, энерджайзер. Менә сәхнәдә экраннар эшләмәсә, шушы ике җегет гаеплеяме? Эльдар һәм Рамил. Гастрольләргә җыену үзе бер кәмит инде безнең төркемдә. Илшат Хисамуддинов, супер баянчы. Кушаматы аю, бәк күңелле җегет. Ашатмасаң эшләми только. Юллар, ярты гомеребез юлда уза безнең. Җегетләргә Алла ярдәм бирсен инде. Диас Фархетдинов, бородач. Утлар өчен җаваплы, видеограф, телохранитель. Дөресен генә әйткәндә, бу җегеттә төркемдә бик күп эш эшли. Опять ашый. Айсхана Батах, әйтәле үзең. Айсхана, кыйдам алганнар батахтары нагар. Менә шул. Кушаматы Айс, Майс, Ханты, Манты, а паспортта Анна Попова. Кызыгыймы? Гүзәл Аликовна, у меня живот болит. Дай мне что-нибудь от желудка. Монысы безнең төркемнең директоры Гүзәл Аликовна. Кушаматы кипеш. Әллә сүгә шунда менә, әллә макты һич аңлый алмыйбыз. Бу кешедән молодец сүзен ишетүе бик авыр. Җәлил Гениатуллин, кушаматы гениальный. Безнең звукооператорыбыз. Концертта тавыш начар булса, менә шушы кешегә әйплеяме? Яхшы булса, мин молодец. Рәхәт безнең группада. Җылы, күңелле, үлеп яратам үземнекеләрне. Менә юл буе шушы күз алдыгызга китерәсезме? Кызлар, давайте ашарга.
Монысы бик тәмле моментлар. Гастрольләргә барганда туктыйбыз шулай гел үзебез белән юлга. Термоста чәй, тоз, күкәй, ипи алабыз. Һәм буларның барысы эчендә Карина җаваплы. Карина Хайруллина. Биючебез, кушаматы кардамон. Аяклы энциклопедия. Реально күп белә ул. Менә шулай кадрләрем. Аннан концерт башлана, аннан яңадан 5 сәгать аппаратура җыябыз. Айлар буе гастрольләрдән кайтмыйча йөргән чакларда була. Бездә йокларга, ширләргә, еларга, зарланырга ярамый. Аңлыйм инде. Гаиләләрен дә сагыналардыр. Юк, алай түгел. Сагынабыз, әлбәттә. Ел сайын төркемдә бер бала туа. Молодецкалар. Кайчан өлгерәләр дим. Дөресен әйтергә кирәк. Кай вакытта кайгылы хәбәрләр дә килә. Нишләтәсең? Тормыш. Әлбәттә, инде дуслар, бу безнең тормышның бәләкәй генә бер өлеше. Ләкин ничек кенә булмасын, без үзебезнең эшебезне һәм сезне яратабыз. Нык иттереп. Менә шулай. Уфа! Сез самый бомбезный концертка әзерме? Уфа, сіз мұнда бы ишетелмейсіз! Тағы да кішілерек бола ма? Уфа! Кәйіфлер нише! Сәхнәдә ибі банды, һәм біз башлаймыз. Сізні қайнар алқышларыңыз астында. Кейфе! Бәдретдинова. Біз башлыйбыз. Хәерле кич, Уфа! Шулай гына мени? Şabam min alga, maksatlar şıksız dalga. Kayışlangan şanma, barı digirek dala.
yar su akla yüzüm yazmış kamşılarına tüzen kanatsız da bir uşağmışam şir dağlarına kışam kışam togra gözlerde sürmez aşkın yüreklerde kan yakın kanatsız da bir uşağmışam şir dağlarına kışam kışam togra gözlerde sürmez aşkın yüreklerde kan yakın Anaşlar! Oktay yolga umtulam, meyli yersiz min şıdam Doğru kalam yoluma, tuktatma biz tuktamam Yegensiz yar su akla yüzüm yazmış kamşılarına güzel kanatsız da bir uşağmışam şir dağlarına kışam kışam togra gözlerde sürmez aşkın yüreklerde kan yakın kanatsız da bir uşağmışam şir dağlarına kışam kışam togra gözlerde sürmez aşkın yüreklerde kan yakın Hayırlı matur kişiler, Samay 5. energetikala Ufa tamaşaşısı. Şonda yaxşı keyif bilen çıktık bugün karşınızga. Men gruppaga oturtup biram anlatıp çıktım. Esingizde kaldırыңыз bu datlarını. Быйылгы юбилей программасының самый мощный, грандиоз 5. концертлары шушы көннәрдә үтәргә тиеш дип, чөнки biz узган елга калган энергетиканы да бик яхшы хәтерлибез әле. Уфа. Мен бит Мен бит инде тикмәгә генә ничә ел рәттән хәзер үземнең туган көнне Уфада уздырмыйм. Менә шушылай озын-озак еллар бергә туган көнне каршы алырга насыйп булсын. Давай кутлагыз. Рәхмәт сезгә 20 ел буена татар-башкорт эстрадасында минем исемемне зурлап, данлап, Илсия Бәдердинова итеп тотканыгыз өчен. Балакаем тавышың башка капты чистый, давай кайтабыз дигәнчәгә кадәр нормально итеп кич утырыйк әле сар, Уфа. Давай узак итеп,
Еще раз. Kişegine birinci adımını Atlaganda kebek bulsak da Bugün indi şaktı yoluzluğun Azağı yoktaydı yılsa da Tukta vakit aşıktırma Mizgiller ütsün sanaptırma Tukta vakit bezleğimi Berelişe tügel partik Tukta aşıktır var Tuktamış ol vakit tukti bilmi Her mizgele anın son algan Dik bilmi bizge yazılgandan Küpe kalgan küpe uzulgan Tukta vakit aşıktırma Mizgiller ütsün sanaptırma Tukta vakit bezleğimi Berelişe tügel parti Давай помощнее, Серег! Серега! Hay şirden iseplise Yol azadını hiç süresi kilmi Yaşlısına ile yaşlıysa Uşa bakır aşıktırma Mizgiller ütsün sanaptırma Tukta vakit bezleğimi Berelişe tügel partik ber Tukta vakit aşıktırma Mizgiller ütsün sanaptırma Tukta vakit bezleğimi Berelişe tügel partik Aşıktırma Reklam sizge Are you ready? Девочка моя
Аңларның юллары һәрбер жанда ышанса, йөрәгендә яшергән хисләрен тыңласаң, кайгырма. Кәефең шатлыгын, канатлы хыялың, тәнеңә көч-куәт бирер, табылыр бер чара, бер мәлгә булса да, бәхетле кулыңда тотып тоярсың бер көн. Гөлдә чәчәк атарсың бер көн, көндә якты булырсың бер көн. Салмашыңа булып далада, иркен сулап йөрерсең бер көн. Аккар булып яварсың бер көн, күк булып та янарсың бер көн. Һавада иркәләнеп, йолдыз булып янарсың бер көн. Сулышларың иркен булыр мөмкин, чынга ашар хыялың сине бер көн. Ай, 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 ай. 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 Әйтмә бер кайчанда ди, дөнья тора әйләнеп, кемнәр йөрмәс сөйләнеп, син аңа карама. Бүген тормыш ярала, киләчәгең яңарак күрерсең. Кәефең шатлыгын, канатлы хыялың, тәнеңә көч-куәт бирер, табылыр бер чара, бер мәлгә булса да, бәхетле кулыңда тотып тоярсың бер көн. Гөлдә чәчәк атарсың бер көн, көндә якты булырсың бер көн. Салмашыңа булып далада, иркен сулап йөрерсең бер көн. Аккар булып яварсың бер көн, күк булып та янарсың бер көн. Һавада иркәләнеп, йолдыз булып янарсың бер көн. Сулышларың иркен булыр мөмкин, чынга ашар хыялың сине бер көн. Бәхетле кулыңда тотып тоярсың бер көн. И настоящий улиш. Вообще. Истияткәрін әхді туған күні күдіме? Збіржет, узнали мне? Бұл бәден краб һәм рактар. Мен енді уляным да, ең шәп бүләк ол группын аштырға керек. Автобус мужик. Рахмат бик зор. Мен мәнға кіріп шергем антракта. Апа, сізді шәк бүгінлер туған күніңіз бір құттықтаймыз. Ижатыңызда уңышлар. Стоп. Міне сіздің четко все. Міне қараңыз әлі міне ұзал пулы. Апа дейдім ол меңа. Ничего себе! Қазір сіңілім, келін. Альбина! Достлар! Это же надо же, бұлар Қозаннан келгендер, подружкалар. Уфаға кәдір. Потому что менің туған күнні тегінде өткерген кішінеу қазір мұнда күштік.
Хочу рассказать предысторию, как мы тут оказались. Вот этот букет, это не от меня букет. Наш спонсор этого вечера, он здесь. Ишетелнима. Есть один поклонник Козаннан, Оршадан, Улманда. И он очень-очень захотел, чтобы мы были вместе здесь сегодня с вами, наши любимые. Улманда, но пока Люкурен мим дейді, sonra ғанары сізге келіп кетер. Бұл анан букет. Рамиль есімлі егер бітті біз. Это вам мясо, жігіттер. Қызым, привет! Рахмет сиңа. Шондай матур тушың. Сен, что ли, шарфыңа под цвет болсын деп қоядың, что ли? Так круто. Вообще очень круто. Сен вообще бек крутой девочка сен. Смотри-ка. Әлі көрсетті біз бүтін үстіне қарап тұрсындар Уфадан енді крутой қызлар ешегені. Уфа, давай бұлай. Ялағайлан атырған қадатым yok. Вот нешік бар шулай етем. Қой бір вақытта бұла шындай концертлар айма? Біз шындай бешындай кәйіф білән шығып кетеміз. Давай шығабыз бомбанем қазір деп. Шығабыз, ішлей башлайбыз, әйме, и бір кім елмаймай залда. Шулай бола, представляете, бір кім елмаймай да, әйме, құлда шапмайлар, жырламайлар да, қайтып та кетмейлер алар өздері, но? И біз гіл шулай сәхіне артына кірәбіз де, пышын-пышын сөйленәбіз, біз бір нәрсені дұрыс ішләмей, біз мұсың әлі деп, әйме, әйтмәске, әйме? Әйттім енді. Ладно, енді, құдайым, давай, бұсын кириден алам, лишканула, елмай масаларда ярый келегіне көрсінлер енді, пожалуйста. Просто міне бұлай бұлғаш көпке рахатрак биттім енді. Уфасыз бик қунақшыл халық. Гүмімен Башқұртстанда бик нық қунақшыл халық. Рахмет сізге міне бұл кең көңілігіз үшін, зор жүрегіз үшін. Гіл шондай нормальный болдығыз, гіл шолай нормальный болдығыз, ем. И білесіз ме, программаның есіміне келгенде де меңа бик көп яздылар. Елсия, бұйылда концертіңнің есімі бик матур болмаған екен, емі? Шондай есім болмайынды, 20 ел ендісі. Бұлайынды. Әгер де мен бірінші тапқыр сіздің алдығызда шығыш ясайтырған болсам, ауызларымны біріп басып әйткен болыр ем қазір кәнфитленіп. Hürmetli тамашашыларым. Әлбәттә инде менің программамның исеме 20 ел инде сезнең белән дип атала дип әйткән булыр идем, миме? Но сез бит инде мине беләсез. Кем концертына килгәнне белеп киләсез ич инде. Аның соңга таба әллә нинди версиялары килеп чыкты. Күңелегезгә кайсысы хуш ятса, шунсын уйлагыз да утырыгыз, җәме. Ә булай Уфа, чын күңелдән якын итеп әйтәм, 20 ел уже. Білесізме, программаға шындай жырларны гына сайладым. Концертның башынан азағына хәтлек таныш жырлар болсын, рәхәтләнеп, қошылып жырлап отырсынлар әлі deyip. Оңға қарасаң да, мен артық мақтадым бұғай сізні, біттігіз бейтсіз. Оңға қарасаң да, солға қарасаң, оңға қарап, солға қарап. Мәне шылай. Ей, рәхәт етіп. Болыр әлі ме? Болыр әлі. Тыныш ерлерді, тыныш көңіл білән. Рәхәтләніп концертларға келіп, қошылып жырлап. Болыр әлі ме? Әйдә тағы. Baylarda jilek düşken üzüp havayım eli. Sağışlarga dağını biraz düzüp karayım.
çiçeklerinin budağından yaprak tügül yaş damar. Sola karasam da yok, sola karasam da yok. Onda karap sola kara bu tarafı yılasam da yok. Onda karasam da yok, sola karasam da yok. Onda karap sola kara bu tarafı yılasam da yok. Vay dostlar, hazır jırның шундай тәмле җире була. Теге моннан чыгарып ат души кушылып җырлый торган җире була бит, әйме? Менә шул хәзер. Солга карасам да, солга карасам да, солга карап, солга карап утырып, ә үзегез солга карасам да. Adama işte bırak. Baharasam da. Baharasam da yok, sulga karasam da yok. Unga karap sulga karap bu tarafı yılasam da yok. Unga karap sulga karap bu tarafı yılasam da yok. Rahmet sizge. Bek zor rahmet. Atsız barmağımda altın bağlanak nikahlaşımın bilegesi Tırmışımın işeklerin açıp nige gazam olup Sinemine tügel ülkensekte Tıyılımdan şaşkan mehabet Sine nazlap sine söylerim Nikahıma bitu Taң atқанда
Илнур Кулахметов. Илсия Бәдретдинова. Айрат Закиров. Түркіміміздегі ең яшы. Мен айтам, ғадатта теге түркімге жігітлеріні алғанда ішлерінен шайтанларын тартып шығар алмайша қалдан таясың бітін деймі? Елмайынды, секірейінді, зажигайынды deyip. Баста уфап, пыстих болып шықты. Біздің шап тыйып тұрабыз, халық үстіне секірмәсі ярары дейп. Бұл бешінді бұл, Айрат Закиров. Шишінген еш? Яшнәр? Шишінәлер. Яшақта бізде шишінәйік Сергей Викторович білән. Айма? Шишінәйік. Біздің ауылда бір бик қызық дурацкий әдет бар. Бәләкей шақта подружкаларға қонырға баратырған болды ма екен ондай бір? Болғандыр енді. Тилейін деймі? Ятта йоқлап етейінді үйіңде. Йоқ міне бірерсіне барып йоқлап қайтырға керек. Әлі бет анда жибәрсінер үшін баштан үйдегі бүтін ішін ішләп бітірге керек. Бірсінде бір бақша кешіріні, уттап, сирәкләп, солар себіп,
арып, йылый, әниден сұрап кеттім подружкаға қонырға. Қапқасын ашып кірдім шулай, қаршыға жүгіріп шықты. Ой, кыз үйде рахат була, кураж, монтаж, әнилер кеттілер. Үй бізнекі дей, просто әзгіне іш қалдырып кеткендер. Қызы қараңғы түшіп өткенше кешірінігіне утап алай кәлі дей. Ақырып елап жіберген ем, әнені сағындым деп. Просто башыма нәрсе келсе, шуны айттым да қойдым. Кіріп те жейт алмадым қапқасынан. Қызы мен айтам, бик резко, но бик нық. Әнемні сағындым, мен дедім де ақырып елап қойттым да кеттім. Менім те кешір ұтаған ұжы еді. Бик нық ұзынға кете башласа концерт, мен әнені сағындым, қойтам по-моему деп бұлса да кішкірісіз бір әрігіз емігіз. Чүнки бұл жеріні да программадан шырып қалдырасы келмеді бүгін. Эй, балаша. Карина! Иске түшіп, түшке кіріп, шақыра бала вақыт. Шул вақытның татлы мәлін қарысы келеді таты. Бала шаққа қайтып келем алда қалған көбік. Көту күткен жылы жайдан шығар түсіне бәрікілік. Ей бала шағым, ізіңде yok үзіңде. Ник шақырдың шығмас мұлғаш, ник тұрмайсың сөзіңде. Ей бала шағым, неге енді дәшімейсің? Әлі қайдан ізлеп жүрейін, сен бейжанда яшейсің. Үштегер мәшлі сәпитті, ей малай шабайдық. Орбит түгіл, тирол түгіл, сумала шайна бөйірдік. Күпметтіш ябышып қалған шана темірлерді. Сәрәңгіні манып қаптық ұшақ көмірлерді. Ей бала шағым, ізіңде yok үзіңде. Ник шақырдың шығмас болғаш, ник тұрмайсың сөзіңде. Ей бала шағым, неге енді дәшімейсің? Әлі қойдан ізлеп жүрейін, сен бейжанда яшейсің. Мен айтам, барыбір бірігізде қарамы енді біздің бейген неймін? Нұпсәтіге. Шуа. Серега ушел! Серега ушел! Күз башлары гүл ярылып қалады, йыламадық. Шебилі аяқ қолларыны біз жерге юрамадық. Ойнарға да, ойларға да әр шақта вақыт таптық. Айларға кетіп юғалдың күркісіз сабый вақыт. Ей бала шағым, ізіңде yok үзіңде. Ник шақырдың шығмас болғаш, ник тұрмайсың сөзіңде. Ей бала
başağım Neyinde deşmişsin Elle koydan izlep gireyim Sen bir canda yaşıyorsun Elle koydan izlep gireyim Sen bir canda yaşıyorsun Ey 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 Ay ay ay. Ата да var. Şonday şikarlı жігітлер. Vildan Yarulin үзді. Рахмет. Vildan abi. Vildan abi. Әгәр дә берәр кашан миңа әйткән булсалар, Vildan Yarulin синең концертыңа киләчәк дип, мин ышанмаганда булыр идем. Сез шундый шибәр һәм сездән шундый тәмле ис килә. Мин тирән ихтирамым, зур хөрмәтем сезгә. Рәхмәт мине зурлап килгәнегез өчен. Противовирусный набор. Вирусқа қарсы набор мында. Рәхмәт сезгә. Творческих успехов и самое главное, днем рождения, крепкого здоровья. Врачи что желают? Здоровья, здоровья, здоровья. Потому что такие гастроли у вас по месяцам вы ездите всегда. Алла сізді сақласын, сәлемәтлік сізге. Рәхмәт. Егетләргә противовирусный набор. Рәхмәт. Әйсәмесез? Бір-екі генә сүз. Элсия сине шын күңелдән туган көнең белән. Менә шунда утырган, залда утырган 1000 кеше барсы да шунда изге нияттә, изге теләкләре белән сиңа концертка килгәннәр. Рәхмәт нишәмә еллар буена куандырып торганың өчен. Менә үзең әйтмешли, бәгыр түреннән төпеннән чыккан бөтен сүзләр, бөтен теләкләр сиңа. Улыңның игелеген күреп, шулай Ходай биргән гомерне изгелектә, игелектә яшәргә булсын. Менә бу собственное производство, настоящий командаң белән чәй эчәрсең. Теге дөрес әйттеләр бит инде гастрольдә кешегә нәрсәгә инде ул чәчкә не обязательно ушарга кирәк бит инде. 3 автобус. Вот. Автобус, мужик. Молодец, сиңа вообще шундый мощный хатын кызсың син. Шул хатны җегетләрне тотасың, 1000 кеше авызыңа карап тора дигәндәй. Беләсеңме нәрсә әйтәсем килә? Былтыр концертыңа килгәндә чәчкә алып килгән идем. Менә видеога төшерәс бит әйбит. Шул былтыргы концертны караганда именно шул нене кисеп ташлаганнар. Быел торт алып килдем. Карале, быелда киссәң, 2нче елга 40 белән килермен, наверное. Mana kesmemiz уже точно. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт Йосиф. Mana монда куй, монда куй. Монда куй. Кызым, привет. Сен, это же ты же наша принцесса. Вон Ромочка, сен бит үскәнсең, кызым. Үскәнсең, да я тебя не узнала, представляешь? Я сказала, такая ты красивая, классная, кызым. Что за медаль? Нәрсә бу? Бүген соревнованиеда 3нче урынны алдың да? По какому виду спорта? Эстетической гимнастики. Зам, такая молодец. Зарипова, кызым, рәхмәт сиңа. Мин сине тоже беләм. Мин сине Инстаграмнан карап ятам постоянно. Думаю, булса да булыр икән, шуның кадәрле әтисенең дә, әнисенең дә самый матур якларын гына алган бит бу бала дип. Тфу сиңа. Тфу сиңа, Аечка. Кызым, рәхмәт сиңа минем концертка килгәнең өчен, җәме? Җәме? Аечка, бу миңамысың? Давай. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт сиңа, Айгөл. Айгөл Габдуллина. Аторым, рәхмәт.
Кадірлерім, сіз өзіңіз бек сезмейсіздер енді ана, мен гіл шулай қарап шығам. Концертның башынан оқ бүтінігізіне қарап шығам, сіз шондай қызық шәһәр, сіз ел сайын бір орыннарда отырасыз. Шолық подружкалар білән, шолық семья вакиллері білән, шолық орыннарда мында бір мафия, мында бір мафия. Мен бет таныйым сізні. Білесіз ма, мені ашата тұрған кішілеріне ұнытмайым бір қошанда. Андан соң офа айтасы келе. Таныш түгіл yüzлерде бар, меңа қалса бүгін залда менің концертта бірінші тапқыр болған тамашашыларда шоқты. Көтеріңіз әлі қоларыңызны. Танымайым, потому что. Айтамеш? Все, теперь таным. Әлектігіз. Келесі елға келмешігіне көріңіз. Норильскийдан ала қайтқан тамашашылар бар бүгін залда. Бигераклардан келген тамашашылар бар. Рәхмәт яусын сізге. Аннан соң қарайым үлкен яштегі тамашашыларына. Гөмір бойына журналистлар сөктілер мені, Элсияны үлкен яштегілер тыңламайлар да, аңламайлар да, яратмайлар да деп. Дұрыс түгіл бит? Шондай ұлы яштегі апалар бар залда. Аппақ яулықлы әбилер бар. Мен андай вақытта сізге қарайым да, өзіме тілек тілейм. Мен де шулай матур етіп ұлығайсам ярары. Матур етіп яулықларымны бәйләп, концертларға келіп отыра алсам ярары, туғаннарым янәшәсінде деп өлем. Мұнда неше еллар әлік болғандыр енді. Мен бірінші ақ шешімні таптым да апа. Күні бойына көтеріп берген ем шоны. Сәм әйтем, башланды. Дұрышқа. Менің ақ шеш бит ол. Қазір өлейм, әзгіне көресің, ақыл кіре башлаған мысың. Мен әйтем, менің ақ шеш бит бұл. Кімдір бит бірінші ақ шешінде көрерге үлгірмеше еп-ешлей кетіп бара матур дүния yüzлерінен. Бірінші жиыршығында көрерге үлгіре алмыше кетіп баралар. Демек мен шушы ешке кадар яшаганмын деген сөз бит. Сон 42 яшта болайында ақ шеш уже нормально бұяп қойабызда. Ұзақ кетіп яшайсы келе. Амин дейгіз әлі. Білесіз ме, шынмапта мен программаның башынан бұл жеріне чүріп қалдырған ем, әйде дәртлігіне барсын, ұзаққа кете деп. Ұлы яштағы апалар, абилар хүрметіне. Нешік чүріп қалдырған болсам, шулай керден тығам да қоям мен аны өзімнің құлдыр бет. Ана Илшат шыға қазір. Илшат шыға қазір. Қам екен Илшат? Міне, кімнің маладес, мыйықлы малайым екен, бұл гіл ялт етіп, елмайып келіп шыға тұрған. Эльнур шыға қазір самый ұзынын башқұртны күн тұтып, прямо самый мощный, да. Эльнур шыға. И все-таки, ашуланмасағыз, ашы тауны шошорында жырлайбыз да қоябыз, әгер де Фәнзил Шарифуллин тезірек соображать етсе. Молодец. Ауылда қапқа түбінде, аяқларына ширемге тығып, семішке ашап, балалар білән кеш отырғанда еттіріп көз алдына кетіріп, біздің білән бірге жырлағыз әлі. Aşıqavda qarşı aladım, sızılıp tağına rakkanın, güngeli yılı yüzüle üzek, dalmasın kanatlarım, güngeli yılı yüzüle üzek, dalmasın kanatlarım. Gümüş şişme şılıtırıydır, şakma taşasılarında, bir yudum su jideriydi, sağınılan şaklarımda. Bir yudum su jideriydi,
тау башыларында. Менекелер, өліп яратам шуларны. Самый-самыйлар, алтын бүртіклер. Бик гадисең, бик юмарсың, бар кешегә карата. Бүген залда җыелганнар барысы да сине ярата. Бүген залда җыелганнар иң сине яраткан тамашачыларың. Коллективыңны да җыйгансың, үзең кебек булганнарын. Бүген сиңа кайгыларсыз озын гомер телибез. Шул гомерне сине тыңлап яшәрбез дип уйлыйбыз. Бәхеткә, шатлыкка төренеп яшә. И еще, пусть будет здоровье и счастье. Столько, сколько вот в этом шампанском пузырьков. Чай эчкәндә, Илсия, без синең белән бергә. Именно ой. Ескерткіш қызлар. Рахмет. Рахмет. Какая прелесть. О, иң қадірлері, иң яқыннары. Шондай брелок. Гүл фотографиялар белән күрәсме? Минем иң қадірлі кешеләрем белән. Рәхмәт. Әлдә җырлаганмын әле ашы тауны дидем. Кайберләрегез белән үшәр куплет рәттән бергә җырлап чыктык. Гомумән миңа калса, менә бу татар, башкорт милләте мин айырып карарга яратмыйм. Минем өчен нишләптер менә без туганнар бер татар, башкорт милләте без бөтенебез дә җырчы булып туабыздыр кебек име? Просто потом теге кемгәдер акыл килә дә, и ул бүтән профессиягә китә. Кемдер җырчы булып кала. Мин бер журналист кыз шалтыратты. Мин аның кебек смачный итеп әйтә алмам, конечно, но иртә таңнан кәефемне күтәрде, бусы факт. Илсия ханым, сез үзегез замечать итмисез инде, понятно, но бит инде халык әйтсә, хак әйтә. Сез бит инде, например, менә моңлы җырчы түгел. А то мин белмим. Соң мен әйтәм, балакаем, җырлый да белсәм әле. Бүтән эстрадыгызны күтәреп бергән булырым. Җырлый белеп сәхнәдә йөрү бер нәрсә ул. Син җырлый белмәгән килеш йөреп кара 20 ел яме. Чынлап та шундый нык талантлы коллегалар бар, менә Аллаһ Тәгаләнең бүләгедер инде. Авызларын ачалар, и моң агыла. Субханалла, мәтәм, чистай булсаң да булырсың инде. Ә менә кайбер кеше ача, и агылмый. Менә монда утыра бер зур моңы. Чыкмый. Зато аның тигеләрдән дә ныграк кычкырып җырлыйсы киләдер, может, гөнаһмыни. Миңа бер 5-6 яшьләр тирәсе булган. Юк, 6 яшьтә мин мәктәпкә киттем, 5 яшьләр тирәсе. Безнең анда аклы каралы бит инде телевизор. Әгәр аның ансы да күрсәтмәе, маңгайына менеп төшмичә. И атнасына бер генә күрсәтәләр концерт,
Әти белән әни аны шундый нык көтеп алалар ие. Әти кроссворд решает тәе, әни шигу шигәе, мин йөрим шунда мешать итеп. Бер мәлне башланды концерт, әйме шундый бер здоровый апа, Маша кайнар арасында җырлап йөрде дә, әйме соңыннан сузып тырып җибәрде, озак итеп. Әти белән әни шым булдылар. Бу кем бу шундый суза торган әнисе? Әти утыра. Бу нинди яхшы шәп хатын бу, шулай моңлы итеп суза торган әнисе? Мин тиле, менә шулай сузгачтан круто була инде, значит, дип уйлап верандага чыктым да, теге апа кебек сузып карыйм. Аңымны югалтып егыла яздым. Тирләр бәреп чыкты, аяклар калтырый. Как сузалар шулай, белмим. Беләсезме, мин әти белән әнидән качып, атна буена шул верандада теге апа кебек сузырга репетиция ясадым, өйрәнәм. Хәзер икенче атназагы җитте, шул ук хәл, әти, әни телевизор монда. Хәнәви Шайдуллин концерты башланды. Хәнәви абый Шайдуллин, аны өлкәнрәк яшьтәгеләр хәтерлисездер, мәрхүм инде. Гилчик итеп тора торган костюм шалбар кигән булыр ие. Шундый боскыч кебек әйбереме? Машина шулай сикреп төште и сходу. Тары җире киндер җире, тары җире киндер җире, тары җире киндер җире, тары җире, hayt дип. Бу нинди дәртле мужик әнисе? Ничек молодец итеп атып бәреп җырлый икән бу әнисе? Мин тиле. Значит, все-таки менә булай җырларга кирәк дип уйлап, верандага чыктым да Хәнәви Шайдуллин кебек җырлап карыйм. Бер мәлне монда замыкать итте белсәгез, причем бик конкретно итеп. Бәтәш мин әйтәм, не понял. Сузыргамы, атып бәрегәме? Шуннан шундый булып калдым мин. Определение юк. Беркем тыңламый, беркем өйрәтмәй. Миңа даже садикта да җыр бирмиләр. Бер генә тапкыр бирделәр җыр садикта, и бүтән бирмәделәр. Талантымнан көннәшкәннәрдер инде. Авылда бердән бер мине тыңлый торган кеше иде, магазинда эшли торган Рәсим апа. Аңа, наверное, скучно булгандыр. Райпа кибете, анарда 2 прилавка, икесендә дә консервы иде, бүтән әйбер юк. И 2 бочка тора, наверное, семечки мои сатканнардыр ул вакытта. Безне теге садикта уйнарга чыгаралар иде. И шулай ерак түгел генә магазин. И мин кыймат ишегеннән кача идем дә, йөгереп менә идем Рәсим апа янына. Рәсим апа мине шулай күтәреп ала иде, теге бочка өстенә бастырып куя. Анда Хәнәви Шайдуллин кебек җырлап булмый. Анда hayt дисең дә бетеп тә төшәсең сразу. Сәхнә бәләкәй. Талант зур. Сыймый. И шуның өчен мин Рәсим апага моңлы җырлар җырлый идем. Рәсим апа 3 ягында җыертырып менгрәй шулай. Прилавка артына барып баса. Башла. Мин башлыйм. Мин сине шундай сагында. Эй, Аллам, икенче җөмләсен җырлашты инде. Беләсең микән шуны? Менә зря көләсез, мин бит от души. И буквально бер ярты сәгать эчендә бер куплетны бәреп чыгаем тиз генә. Рәсим апа миңа шикләүк бирә. Арахис ул вакытта шис тартмаган, капчыктан алып, 2 кисәне дә тутырып куя. Мин полный бизнесмен, минем эшләп алган шикләүк бит ул. Кайтып китәем садикка. Но естественно, садикта бөтен балалар минем янда, потому что шикләүк миндә. И хәзер внимание, Башкортстан, мин белмим сезнең якта булдымы икән? Агач баганалар бар ия, электр баганасы ул агач. Или сез сразу крутой булдыгызмы? Бары. Аның аскы ягын сумала белән әйләндереп алалар ия. Ул сумала кояшта эри иде. Янда матур итеп бармак изләре кала ия. И беләсезме, мин до сих пор аңлата алмыйм. Нишләптер садиктагы балалар шулай тезелешеп басалар яймы? И шул баганага ант итәләр ия. Биллахи. Мин баштан 5 бармагымны да батырайым шунда. Киләләр ия. Мин Ленин бабай белән ант итәм. Шап бармагын мәшикләүк. Следующий.
Мен тоже Ленин бабай белән ант итәм. Шап бармагын мәшикләүк. Нәрсә дип ант итә? Белмим. Просто. Мен үзенә күрә бер армия җыйганмын бит индеме? Бала чагасың шикләүккә алданып. Ул бизнесменның бер 2 атна чамасы бар да әле, гөрләп. Потом лавочкам ябылды, потому что бетмәде. Потому что Рәсим апа, әни эштән кайтканда, каршысына чыкканда, синең Илсияң бер капчык арахисны ташып бетерде уже дип, акчасын алып калган. Усалы әни белсәгез. Менә мондый бер гадәте бар, болай сөйли торган. Тагын бер тапкыр Рәсимәгә менеп теге җырыңны уласаңмы? Мин үпкәләдем. Ладно мәйтәм? Ладно. Ладно, сорамагыз да җырламыйм да бүтән. Считай, бөек татар милләтегез дахи җырчысыз калды шушы көннән. Все. Ну, минем бик озакка бармады, конечно. Аннары индийский кинолар башланды. О! Мужик аш, балаларның кая йөргәнен белгән кеше юк. Сыер колхоз кырында бакчага су сипмәгән, бүтән авыл хатыннары башларын бәрә-бәрә Медхун Чакраборти өчен елыйлар. Тагын берсе бар ие, Амит Табаш Башхан дигәнмесең әле. Короче, кызлар, мин әни индийский кино караганда клубта әнинең заказга дип шигелгән 6 мендәр тышыннан күлмәк тектем иде. Менә монда мәкләрен калдырып, өстәлгә менеп басып, имеш сәхнә, кулда кипятильник, имеш микрофон, монда мәкле күлмәк, полный Джимми, ача-ачаны җырлап ятканда әби бәреп төшерде. Кытыфу! Никләремә окрасың соң син? Дыдык ясап бетердең бит инде чистый гауна. Шулай диләрме ул Башкортстанда? Юк? Так. Мин 10 яшемә хәтлек исемемне гауна дип уйлап йөрдем. Миңа бүтәнчә дәшкән кеше дә юк. Эй. Ну, аннары 13-14 яшьләр тирәсендә уже вообще тыйып буламый башлады, моннан чыга. Хәзер генә ниндидер бик странный сүз кирде модага, оверсайз, имеш син зур костюм кисәң крутой буласың икән. О, сез мине теге заманда әнинең костюмнары белән күрсәгез. Но иң мөһиме, күп кенә шикәрне заваркагамы, сугамы салып, неважно, нык кына сироп ясап, челка бастырып куярга кирәк, 2 метрлы, веранда навесы кебек. Чтобы баштан, повороттан челка килеп чыксын, потом только Илсия, а то крутой булмыйсың. Карагыз әле моны. 8-нче сыйныф укучысы Илсия җыр белән хатлый. Челкасына? Хыянәтең кисте барысын, үкенергә хәзер җанымсың. Мин менә сине сагынмыйм, хәзер инде сиңа табынмыйм.
Что случилось? Ничто. Пусть Ильшат тоже прыгнет, как Ильфат. Зачем, кызым? Потому что Ильфаттан күлә. Күлдімі не? Иә. Күлдімі? Күлмәді. Карин, держи его. Күлдімі? Ярамай біздің группада кішіден күлерге. Ты же дед, сен оңына тұрға түгілшін, давай, чё? Давай. Ну, честно, так себе. Ол вообще мына былай аяқларын шпагатқа нетіп, маша отырды, шоп етіп. Көрдің бе сен? Так себе, така. Отырса. Обиделся? Ты обиделся? Чистый. Опять? Кызым, иди сходи за ним, он сейчас нужен. Я? Пытаешь, кто обидел? Ты же обидела. Ильшат кел. Шық дейін. Ильшат шық. Шықмайын. Тәртіпсіз дейін, шық дейін. Тәртіпсіз. Тәртістіз. Айы. Тәртіпсіз. Айланы, сходи. Торт возьми. Карин, помоги. Илсия Каровна, сізні шын көңілден туған күніңіздің құттықтайсым келе. Тұрмышыңыздың әр күні бүгінгі кебек шындай матур, көтеріңкі кәйіфлі, тынышлы болса ярар еді. Сізге тозалық, исәнлік, ұзын гөмір, бәхет һәм шатлық нұрында көйініп ешіре яссын. Балағызның, туғанларыңыздың игілігін көріп ешіре яссын болсын еді. Огромное хочу сказать спасибо еще за ваше творчество, за то, что вы творите. Лично для меня ваши песни – это рай для моих ушей и полный релакс для моей души. Вот отвечаю. И у вас настолько мощная команда, такие все энергичные, зажигательные.
Вот прям породистые. Больше и никак не скажешь. Здоровья вам крепкого, успехов и удачи. Обожаю, ценю, обнимаю до хруста костей. Люблю, не могу! Не могу! Рахмет. Қазір антрактта біті ол, концерттан соң кіна. Рахмет. Спасибо, Матров. Рахмет, яс. Bir әлі стойканы алып. Ауыртты ма? Ауыртқан енді. Жүлер. Нәсір жіплерің үзілмесін. Яшчақтағына қызық кібік ол, ұлығайға шпегелленерсе қызық түгіл по-моему, да, Серег? Яры ардыслар, енді менен әкшу шорында қазір. Қойшандыр мені сәхнеге шығарған кіші есіміне, Ильфак Шигапов есіміне тоқталасы келе, бүтін дүния езі білен, болмай деп тұрғанда да, болайын дейлсе. Просто сен ешлептір ырылдап жырлай тұрған получился деп, меңа бірінші жырларын yazып берген кіші. Гүмімен менің язмышымда бик зур роль ойнаған кіші, çünkü бүгін менің ұлыма 20 яш, һәм ол 2 метрлы спортсмен малай Ильфак малайы. Ол нәк шулай сөйлеші, нәк шулай йөри. Қой шақта қышқырып күліп жібәрі, йығылып кетерсің, мен айтам. Ильфак исән кебек, Ильфак яши кебек. Ой, шондай хәл болды, кеше бірінші тапқыр келіп кірдім да, бірінші концерт. Көңілім әлі нешләп кетті. Ең бірінші тапқыр Башқұртстанда мен келген, концерт білән келген ауыл, сіздің Москова деген ауылыңыз бар. Башқұртстанда, Москова. Қайсы район ол? Дүртелі? Мен, смотри, мен башлағанда оқ, Мәскеуден башлағанмын екен, получается. Москова деген ауылға келіп түштік, ялғышмасам әлі 13, әлі 15 кіші келгені. Бұл менің үшін бик зор көрсәткіші, çünkü башқа районларда вообще бір билетті сатылмайы. Мен аны өмірімде де ұнытмайашақмын. Әгер де шул вақытта айткен болсалар, Елсия, сен білесің ме, ауыллардағына түгіл, Уфаның өзінде 10 күн рәттен шығырым толы заллар жияшақсың. Кішілерге билетлар жетмеу сәбәплі әлі май айында яңадан 3-4 концерт алашақсың. Қырыға орындықларда қойып отырашақлар тамашашыларың деп әйткен болсалар, мен ышанмаған болар ем. Сіз хатта көз алдығызға да кетіре алмайсыз менен ешік зорлағаныңызны. Білесіз ме, меңа сіздің нендей машинада жүрегіңіз де мұхим түгіл. Нендей тон кейіп келуіңіз де, фәлән іш болуыңыз да мұхим түгіл. Сіз бірәмтіклеп жиып алған бриллиант кесегідей қадірлі тамашашылар менің үшін. Мен әрбіріңіздің yüzіне қадар қатырлейм да шоның үшін. Бик ұзақ келді бұл оңыш меңа. Мен әр күнне ертен ұлыма тілеклер тілейм, өзіме, туғанларыма, достарыма тілейм де, Құдайым мен айтамсың, мені де жыршейтіп үрткен әр бір тамашашыға көп етіп сәләмәтлік бер. Көп етіп ақша бер, қоя қойырға білмәсінлер де менің концертқа келіп отырсынлар деп тілейм. Амин дейгіз. Бүгін залларыбыз шығырым толы вақытта Ильфакның есімін еске алуыбыз, барыбыз есімінен де рухына дұға болып барып ерішсін әлі. Бұл жырлар қойшандыр мені сәхнеге шығарған жырлар. Міне шылайрақ башланғаны. Zatından başka barmay zamana Kiyevge şıgasın ile irliler bit maktana Elle kimler gelistırıylar dostlar eyter Süttaşı Elle koyşan şıgar idim Putin var ve çok kınşık Elle koyşan şıgar idim Putin var ve çok kınşık Yalnız başım zor bakşam var bakşam başım dal direk Elle kimler girek tügül Putin keve gir girek Künde munşa yalar Kursam da diksirek, bik matur da kirek tügül, Putin keve gir kirek. Bik matur da kirek tügül, Putin keve gir kirek. Narmul?
Astagfirullah. Akşam meni yaratmay, köpmegene tırışsam da bir tiyiniga de ortmay. Elleriler işlep karım, kesege akşatılmay. Ten boya kıyallansam da nigedir bayıp olmay. Bulmayın de bulmagaş, sabalarda, bısı sabanıkı, uliş munda. Kazanda oturmagaş, bulmayın de bulmagaş. Башкортстанда тумагач, ичмасам бірер абайың зур начальник болмагач. Айда сеңа бағышлап жырлайым, да? Чистый нервыға тидігіз, ауылға қайтып кетем. Сатығыз бірер ескі йорт, құймасы болсын шиден. Туфлины алыштырам да, қызылы шілек алушқа. Я қайтам Башқұртстанға, я кетем Мамадышқа. Там леса густые, там течет ручей, там иркен ағаштар. Там живет Энкей, вечером приходит к этому бешке. Бешке Хайрат. Илшат ol İlşat. İlşat. Fendi Şarifullin. Elekten şulay kelgeniga, babaylar яши білгениga, сатқан ябыққан атын. Алғы яқтан қарасаң да, артқы яқтан қарасаң да, таза қатын, шәк қатын. Ашик қызылар, яшик қызылар, тамақтан өткен шақты. Модель болып ери берсен, жайына қырықлы тақты. Біздің кебек матур болып, түнгі түкті айтылы. Майсыз итпенсіз болар. Давай тағын бірні. Болған шундай заманалар, секс вообще болмаған. Ләкин секс yok деп кіне бала тумай тұрмаған. Әбейіңнер қыз шағында сериал қарамаған. Инстаграмнан күнеттіні достларын барламаған. Әбейіңнер қыз шағында сериал қарамаған. Инстаграмнан күнеттіні достларын барламаған. От янған ұшақта, әбейіңнер қыз шақта. Мотор етіп сүйішкенлер бабаңдар егіт шақта. От янған ұшақта, әбейіңнер қыз шақта. Мотор етіп сүйішкенлер бабаңдар егіт шақта. От янған ұшақта, әбейіңер қыз шақта. Отлар шешіп сүйішкенлер бабаң үшіні шақта. От янған ұшақта, әбейіңер қыз шақта. Отлар шешіп сүйішкенлер бабаң үшіні шақта. Отлар шешіп сүйішкенлер бабаң үшіні шақта. Рахмет. Серег, нешік хәлләр? Әйбәт. Нормально ма? Сергей Викторович бек қаты қорқытып алды бізді концерт алдынан. Еш бара ұлғайып тұрабыз әкіріңіне. 20 ел язмышын меңа бағышлаған кіші менің алыштырғысыз гитаристым Сергей Тихонов. Вообще прям қорқытты. Біздің әбей бәләкей шақта альбом бетіне бисмиллаларын яза еді де, пышын-пышын сөйләнә, ей балақайым,
Yollarında yaxşı kişiler gene işrap dursun, begrek akılının aharifi de yok bitsin de deyip. İş pişmak ettirip türeydi de bir şüprekke türüp muyunga elip koyayı nerse deyip atıyorlar şulay birine sizde. Bitti. Bitti şimdi. No. Bu bitinde ebinin dağaları beni saklap, yaklap, yürtsünler için işlenirgen iş bulgan emi? Hazır bugün Sergey Viktorovich akılga keldi de tege uylab oturam kırıydan qarab, ay Allah'ım men aytam. Bizning türkümdagi eng ulusi, eng hurmatlisi, barimizni da qanot ostına jeyib, saqlab, yoqlab, bu получается bizning gruppaning бытие, что ли? Это самый лучший профессиональный гитарист Татарстана. Это бытие нашей группы, это наш Сергей Тихонов. Гомумән күрәсен, Аллаһ Тәгаләнең ярдәмедер инде. Мин һәр вакытта да гел яхшы кешеләр минем тирәдә, гел зур йөрәкле, ачык һәм профессионал кешеләр, бу минем иң зур горурлыгым. Һәм хәзер Уфа. Бик зур горурлык йөзеннән каршыгызга тәкъдим итәсе килә. Бүген концертның башыннан азагына кадәр, беренче нотасыннан соңгы нотасына кадәр бүтән аранжировкаларны ясаган һәм бүтән композицияләрне эшләгән кеше. Без аны бик яратып, зурлап, төркемебезнең саунд продюсеры дип атыйбыз. Һәм бүген Уфада беренче тапкыр минем белән сәхнәдә маэстро Давлянов үзе. Karşımdan anla Söyünün sözlerin Tek senin yanında Yılmaya gözlerin Hazır olay bile Saldı söyü bitlek Senin yerinlerde Benim kızıl inek Söyüden yürekler yana Söyüden yıldızlar kabına Bilettik anı ayrına Sen kirek canıma Kirek benim canıma Söyüden yürekler yana Söyüden yıldızlar kabına Bilettik anı ayrına Sen kirek canıma Kirek benim canıma Sen kirek canıma Sen kirek canıma Sen kirek canıma Sen kirek canıma Doğan günün bilen Kirek canıma Rahmet sana Doğan günün bilen Sen kirek canıma Давлянов! Ilduz Давлянов! Зур рахмат, Уфа! Зур рахмат! Илсия Бедретдинова.
Шарикларын аза оқырсың. Сеңе де жазалар. Бәхетлі бол. Әзір тоқта достым. Эльдос. Просто бұл, просто дос болайық. Бірге ішлерге матур етіп, ижадта матур етіп ішлерге насип болсын. Біз сеңа бик рахметлі біз. Маэстро Эльдус Давлянов. Башқұртыстан! Зор рахмет есе. Алдағы күндерде бірге ішлерге азы. Зор рахмет ұфа. Зор рахмет. Ой, рахмет! Рахмет! Да. Келесі елға тағын мұнда өткеріміз туған күні, ватна? Ну, жігітлер, помогите. Помогите, ха. Бұл Эй, ватасыңда енді. Мен нешік кетір көтерділер ешінде мұңгенді. Міне мұнда қойық олға. Әне шында олға қойығыз. Әне шында. Міне мұнда олға қойығыз. Артқа қазір 2 адым. Тағын 1 адам артқа. Молодец. Ират кішілер бейті алар. Мұна шай. Ана шылай. Молодец. Қызды күймі? Рахат. Мен ағына рахат мұстың ол? Или сізге де рахат ма? Неге екмей сұстың? Әміне қазір. Достар, қаршығызға тәкдим етесі келе. Ой, исімін есігізде қалдырғыз бұл жігітнің. Бірнеше елдан өзінің концертлары білен келгеш, бұл беттіге жігіт бет, бұл деп шоқ қатып сұқланып отырырсыз әліміне. Чатнап тұрған башқұрт жігіті, Илнур Кулахметов. Ғашықтардың иле бүйтілгіні бір еме дейдер шылық күнні. Қыздар бізге ғашық тұтқа менің бір енім дейдер шылық күнні. Сәңгер көкті байқабы сауыр алтау бір күттәрі. Бір қарауда ғашық ете бір ендің егеттәрі. Сәңгер көкті байқабы сауыр алтау бір күттәрі. Бір қарауда ғашық ете бір ендің егеттәрі. Ен бойы қара ұрмана аға сайын ханды ғашылық күнні. Бір ерламай көңілі болмай көңілі толы ер бұл ғашылық күнні. Зәңгір көкті байқап бұсауыр алтау бір күттәрі. Қара қашлы қара көзді бір ендің егеттәрі. Зәңгір көкті байқап бұсауыр алтау бір күттәрі. Қара қашлы қара көзді бір ендің егеттәрі.
Аттардың иле битылуның бір еме дейдер шылық күнне. Қыздар білге ғашық тұтқа менің бір ене дейдер шылық күнне. Зәңгір күкті байқап ұсауыр алтау бір күттер. Bir қарауда ғашық ите бір енден егеттер. Зәңгір күкті байқап ұсауыр алтау бір күттер. Bir қарауда ғашық ите бір енден егеттер. Зәңгір күкті байқап ұсауыр алтау бір күттер. Bir қарауда ғашық ите бір енден егеттер. Зәңгір күкті байқап ұсауыр алтау бір күттер. Bir қарауда ғашық ите бір енден егеттер. Bir қарауда ғашық ите бір енден егеттер. Илнур Кулахметов. Күзге қаршысына басамын да, әнкей, сенің білән сөйлешем. Шулық күзлер, шулық жершіклар, еллар өткен, мен де өзгерген. Әнкей, сен хатırlайсың мекен? Хатırлайсың, күзлер яшлене. Әйтіп атқан үйдім қызуланып, үйретмәсін мені яшырге. Міне әнкей, ол күн келіп жетті. Бүгін меңа нәк шу сөздеріні көзлеріме қарап, ұлым әйтті. Білсәң еді нешік төзгенні. Әнкей, бәгірім, әгер бұлдар алсаң, кешір мені тиле қазанына. Aklımda yılım ulanıma. Әнкей, міне бүгін менің еске түсті. Ол шақ меңа 15 яш еді. Жәйгі түннің өткенінде сезмей, ерте біләңгіне кірілді. Әстен әнкей көзде қоқмағансың. Қаршалдың мені ишіктен. Yılı anlatkanın әнкей. Міне қазіргідей іштем. Әнкей, ол шақта мен өз-өзіме бек зор өскен кебек тұйылдым. Нешегенде сен мені аңламайсың әнкей. Мен бетінде қазір зор болдым. Әнкей, бәгірім, әгер бұлдар алсаң, кешір мені тиле қазанына.
бер, әнкәй. Мондый хатирәләр яши шактый җыелды. Син кисәттең, кайнар күз яшьләрең рәнҗеш булып миңа коелды. Исәнме, Илсия? Әгәр дә син бу язманы тыңларга булгансың икән, димәк, синең тормышыңның зур бер этабы башлана. Яңа танышулар, яңа табышулар, яңа ярышулар һәм яңа ялгышулар. Читтән караганда синнән дә көчле, синнән дә бәхетле кеше юк кебек. Беркем ишетмәсен, беркем күрмәсен дип тәрәз төбенә менеп утырып, таңга кадәр елаганнарны без икәү генә беләбез име? Аңлыйм мин сине. Юк, тукта, кызым, әле син ачуланма. Мин бит сине бәхетсез димәдем. Әлбәттә бәхетле. Менә бүген шушы залда йөзләгән язмыш утыра. Кемдер тормыш авырлыгын онытыйм дип килгәндер инде. Ә кемдер чынлап та сине, синең иҗатыңны зурлап, яратып, хөрмәт итеп килгән. Күлмәк карарга килүчеләре дә юк түгел буга инде. Ләкин ничек кенә булмасын, аның һәрберсе 20 ел буена синең янәшәңнән атлаган синең тугры тамашачың. Син бәхетле. Ә нәрсә соң ул бәхет? Ә менә һәрбер иртә сайын улың Нариманның «Әни, каясың инде минем носкиның берсе?» дип кычкыруы түгелмени бәхет? Ә апаңның, мин әйтәм, авылдагы апаңның «Иркәм, минем бүген тагын бер сыерым бозаулады. Син кайчан кунакка кайтасың инде?» дип шалтыратуы түгелмени бәхет? Бәхет ул синең теге кәефеңнең хоп-хей, лалалай вакытында гына түгел. Синең үзгәләнеп елаган чагыңда да дусларыңның янәшәдә басып торулары. Ә төркемең? Хай төркемең, Илсия. Ат дәртле күркәләр, каян җыелып беткәннәр диең? Апай, без булдырабыз дип ут чәчеп күзеңә карап торалар бит, Һәм әлбәттә, менә бу безнең Илсия ичмасам диюче меңләгән тамашачы. Нәрсә? Елаттыммыни? Тагын катырак әйтеп ташладыммы? Эй, кит инде, җебек. Синдә генә булды инде күңел чистый. Илсия, әйдә теге ядыкәрнең тәртипсез кызын кабызмыйча гына борылып кара әле. Бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөелеп яшәсен бу күңел. Бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Чәчләргә узганнар бәс булып сарса да, буннар кайчакта арса да, талса да, һәр вакыт яшь булып калыр күке бу күңел. Бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да,
Gel söyüp söyülüp yaşasın bu köngül Bäxetli bolarga bir kayşan Soň tüge Ey uzdı bizden de bu yaşlık diysek de Mаңланып кайшакта башларыны исәк тә Һәр вакыт мөгъҗиза көтәр көге бу күңел Бәхетле булырга бер кайчан соң түгел Үткәннәр маңгайга буразына салса да Яшьлекләр еракта Ufukta kalsa da Gel söyüp söyülüp yaşasın bu köngül Bäxetli bolarga bir kayşan soň tügel Итәккә утыртып, оныклар сөйсәк тә Күңелнең бар назын аларга бирсәк тә Картаю белмәс күк бер кайчаны бу йөрәк Гомернең күзенә иртәрәк димәк Үткәннәр маңгайга уразына салса да Яшьлекләр еракта, ufukta kalsa da Gel söyüp söyülüp yaşasın bu köngül Bäxetli bolarga bir kayşan soň tügel Ütkänler mаңgайga Яшьлекләр еракta Gel söyüp söyülüp yaşasın bu köngül Bäxetli bolarga bir kayşan soň tügel Gel söyüp söyülüp yaşasın bu köngül Bäxetli bolarga bir kayşan soň tügel Gümürkeyler ötüp bargan sayın Elleniler kuya unutulup Tevgi sevgine unutulmaz bir de Yüreklerde kalgan uyulup Var idi seni sigen şaklar Nindi kaynar idi kışaklar Eyniş boylarında tünü boylarına Yanaydı bizim uşaklar Var idi seni sigen şaklar Nindi kaynar idi kışaklar Eyniş boylarında tünü boylarına Yanaydı bizim uşaklar Edin tağın Uzatkanda tındalmay deşmey kaytkanım Köngüllerim yarsıp yıkılarım kaşıp Seni de oylap yatkanım Var idi seni sigen şaklar Nindi kaynar idi kışaklar Eyniş boylarına, deri boylarına Yanaydı bizni
безнең uşaklar. Бар иде сине сөйген шаклар, нинди кайнар иде кышаклар. Эйнеш бойларында, тене бойларына яна иде безнең uşaклар. Яна иде безнең uşaклар. Кайнар иде синең кышаклар. Мәшәбәт, что ли? Наконец-то! Истә минем туган көнем. Карин, ладно инде. Ну-ка поцелуй. Эйнеш бойларында, тене бойларына яна иде безнең uşaклар. Бар иде сине сөйгән шаклар. Кайнар да иде кышаклар. Эйнеш бойларында, тене бойларына яна иде безнең uşaклар. Бар иде сине сөйгән шаклар. Нинди кайнар иде кышаклар. Эйнеш бойларында, тене бойларына яна иде безнең uşaклар. Яна иде безнең uşaклар. Яна иде безнең uşaклар. Кайнар иде синең кышаклар. Кайнар иде синең кышаклар. Яна иде безнең uşaклар. Кайнар иде синең. Менә хәзер, дуслар, менә хәзер букет алабыз. Рәхмәт. Спасибо. Менә хәзер каршыгызга чакырасы килә. Төркемдәге иң тыңгысыз ике җегетне. Ой. Булардан вообще бер кемгә 1 минут покой юк. Бірсі Сабаныкы, Фензил Шарифуллин. Бірсі Азнақайныкы, Ишот Хисамуддинов. Ана, балаларыңызны алыңыз, майданға атлар кірі дейесі келіп тұрам, да? Ана шуны. Ну все, пошла жара. Гуляй, Уфа! Ишот, Ишот. Вообще, Фензиль, что тебе позволяет?
Тәнзил Шарифуллин, Илшат Хисамутдинов, Аюфа жырлыйбыз қазір көңіл түрлерінде саплап ерте тұрған. Ең қадірлі тегі мотор жырлы біргелесін! Әгер сен келдің ме яныма, әйтерсің еләгән дауылға, орыннан қозғала йөрәгем, аяклар югалта терәгем. Бик сирәк киләсең шул җегет, яшисең үзәкне өздереп, карыйсың йөрәкне яндырып, китәсең сагыну калдырып. Җырга дин исәнме? Әйе, бергә җырлый торган җире. Бер бәйрәм елмаеп, шул яктан алалмыйм күземне. Я Худам бирче бер түземлек. Җырга дин исәнме? Бер бәйрәм елмаеп, шул яктан алалмыйм күземне. Я Худам бирче бер түземлек. Син көлсәң айыда яктырак, сулыйсы һавалар татлырак, оҗмакта ишеген ачадыр, шуңа маякылар качадыр. Бик сирәк киләсең шул җегет, яшисең үзәкне өздереп, карыйсың йөрәкне яндырып, китәсең сагыну калдырып. Бергә! Җырга дин исәнме? Бер бәйрәм елмаеп, шул яктан алалмыйм күземне. Я Худам бирче бер түземлек. Уфа! Жырның қолы шабатырған орынға бергәле! Міне шылай! Киті? Җырга дин исәнме? Бер бәйрәм елмаеп, шул яктан алалмыйм. Җырга дин исәнме? Я Худам бирче бер түземлек. Рәхмәт сезгә! Уфа, бергә! Бик зур рәхмәт сезгә!
Мы выбираем путь, идем к своей мечте. И надо не свернуть, пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту скорей. Поверь в мечту, поверь в мечту, как в доброту людей. Поверь в мечту, как в красоту, поверь когда-нибудь. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту и в путь. День отлета, день прилета, за день посчитаем. Нам предписан нашим веком скоростной режим. Мы как птицы, мы летаем. Потому что каждым часом дорожим. Аэропорт, стою трапа самолета. Аэропорт, по мне скучает высота. Аэропорт, гляди, меня встречает кто-то на том конце воздушного моста. Помнишь, как в степи гуляли? Выбирал ты сам себе коней. Твой последний конь, дьявол и огонь, за тобой всегда готов был бой. Помнишь, как тебя любил он? Гордо под тобой ходил он. Как из рук твоих хлеб и соль он ел. Был в бою так безнадежно смел. Исаул, Исаул, что ты бросил коня, пристрелить не поднялась рука. Исаул, Исаул, ты оставил страну, и твой конь под седлом чужака. Исаул, Исаул, ты оставил страну, и твой конь под седлом чужака. Тянет трал, а она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал. Я любимый говорил, как в моря свои ходил, а она не хочет слушать, хочет крепче, чтоб любить. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин — это моя страна. Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин — это моя страна. Разоренные церкви и новые храмы, Красная площадь и стройка на Бали. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.
Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Сергей Тихонов! Бик зор рахмат сізге, достар, спасибо! Хәзер мен әкрен генә башлап карыйм бер җыр. Әгәр дә Илсия, давай җырлыйбыз бусында дисәгез, җырлыйбыз. Чотын надоел, по-моему, бу җырың дисәгез, тагын 580 җырым бар. Ок? Мен бит сине йөригенә Исеңә күзләр кысып мин үземә
Severge yüreğine. Yüreğini yarattım da hazır bulmayı hiç. Demek jırlıyız. Elbette jırlıyız indi Ufa. Разве bu jırdan başka konser bulayın değil mi? Yes, siz hazır. Ufa! Gülay Ufa! Bitini yüreğine yarattım. Yüreğine gözler kısıp men özüme karattım. Seni özlüp süyenlerge yüreğine üşitip. Yüreğini yarattım da hazır bulma hiç gittik. Gittik. Yüreğine diye başlar bu dalı bitti. Siz mi kaldın yüreğini yakıp ne ömürler öttü. Yüreğine yaratan bir yüreğine sileşen. Yüreğinden kelgen bola boyun hakkına kevleşen. Yazam sana hatlar matır sizler tezemme. Bir yüreğiyen deyip güzelini tezemme. Aşağılıkta koyarsın sen otursan bile tanılap. Yüreğime eyleminde yaratan sine şanılap. Sizde yüreğine diye başlar bu dalı bitti. Siz mi kaldın yüreğine yıkıp ne ömürler öttü. Yüreğine yaratan bir yüreğine sileşen. Yüreğinden kelgen bola boyun aklına kevleşen. İrfat Gaziyev. Fenzil Şerifulli. İlnur Kulahmetov. Masa! Bizdekiler masa masa!
kelgen bola boyuna kömekleşem. Yürü gire seyreşem. Зажигай! Пошла жара! Anlıyorlar mikenimi yılğabız qamışları. Onların üst həsrəti şulu üst qayğı sağışları. Üst qayğı sağışları. Min qəmərim ötəriyər, alar kız şidərilər. Min çeşlərim ağaradim, alar su gidərilər. Min qəmərim ötəriyər, alar kız şidərilər. Min çeşlərim ağaradim, alar su gidərilər. Ufa Давай, зажигай! Alar su gidərilər. Bərər həttün gəlindi qamışqara minara. İlk sınalır işinigine kiləbiz bu dünyaya. Kiləbiz bu dünyaya. Min qəmərim ötəriyər, alar kız şidərilər. Min çeşlərim ağaradim, alar su gidərilər. Min qəmərim ötəriyər, alar kız şidərilər. Min çeşlərim ağaradim, alar su gidərilər. Нормально? Ты что басам? Ufa kayıplar dişe! Alar su gidərlər. Anlıyordu bu qaymini yılğabız qamışları. Zarlarımı kömüp gitti akkan su tavuşları. Akkan su tavuşları. Min qəmərim ötəriyər, alar kız şidərilər. Min çeşlərim ağaradim, alar su gidərilər. Min qəmərim ötəriyər, alar kız şidərilər. Min çeşlərim ağaradim, alar su gidərilər. Min qəmərim ötəriyər, min çeşlərim ağaradim. Min qəmərim ötəriyər, alar kız şidərilər. Min çeşlərim ağaradim, alar su gidərilər. Alar su gidərilər. Alar su gidərlər. Min qəmərim ötədiyəm. Min çeşlərim ağaradim. Min qəmərim ötədiyəm. Min çeşlərim ağaradim. Ufa! Sahnede hazır bir kısım olacak, siz hazır mı? Pular, birgala. Ufa, birgala. Bilaşıla. Rubayda vay, hey! Rubayda vay. Biz qayda, Ufada sizin yanda. Mene mında, birgala bugün aşarımız. Sahnede, babanda. Ufa, keyifler nişe!
Ufa siz mındama? Ufa siz mındama? Silitese yakın dostlar Ул yığıldı durması değil Şatlansalar düşmanların bulması değil Ümitin üstte tuğanlar Ул bizniki tügili değil Sevgen köşe No, var şimdi şöyle tarafaz Bir yığılıp durdan yıkılmaz Alga atla bir güne kilmiş yürüge yaz Var şimdi şöyle tarafaz Bir yığılıp durdan yıkılmaz Ağır ki duruları Taygak yoldan duratlap baruları Kul silitegen dostlar Dost tüge Taşlap gitken yarlar işit yar Bere yığılgaş Duralsam hebetin var Nakite Var şimdi şeye karamaz Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla Bir güne kilmiş yürüge yaz Var şimdi şeye karamaz Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga Аюфа, 20 yıl элек birinchi tapkır Башкортстанга келгенде de men bu jırны jırlagan eyim. Bu menim bek ağır vaqtlarimda sırtımdan tutup turgıza turgan birden bir jırım. Men aytam bek ağır bulmasa belki fanariklaryňyzdy qabızıp mısın ha? Soňky koşumtalaryň birgelep jırlasak. Bu 20 yıl öndesi юбилей programmасы. Bu Ufadagi самый бомбезный туган kun konserti deb zo'r etib yozib qo'yar edim ha. Var kishimni jo'yib tarafas Bir yig'ilib turgan yig'ilmas Alga atla birgina kelmish yuriga yoz Aydagiz birga Var kishimni jo'yib Bir yig'ilib turgan Alga atla kelmish yuriga yoz Agil o'zingiz Var kishimni jo'yib
Айсхана Якутия. Улахан мақтал Головкин. Айсхана Батахтырнагыр, по-моему. Айма? Айсхана Күйді малахинар Батахтырнагыр. Сау болыңыз, достарым. Әлі бет бұл фамилиясы ғына. Әлі бет тағын отчествосы бар шондай. Әлді татар болып туғанмын демейді. Бұсы таныш мұсың? Пашла жара. Бір дәрісті юзып кетті, 11 ел бақы, коридорын тәнәфісті, өткенде шабыр, ашыққан біз болып шықты. Біз бірді юққа, төбәліп қарап тұрабыз, шексіз ұпыққа. Қараңдашым китабым, ұсты кетті еларым, дәптерім кәмпиналым, сау болыңыз достарым. Қараңдашым китабым, ұсты кетті еларым, дәптерім кәмпиналым, сау болыңыз достарым. Сау болыңыз достарым. Машыларға старт бейді, соңғы қыңғырау, түшкәгені керерінде, бәрістер тұзлау, дәрміш формулаларында, сіңдірді гейбет, қанат қойған ұқыт үшін, сізге мың рахмет. Бірге? Қараңдашым китабым, ұсты кетті еларым, дәфтәрім кәмпиналым, сау болыңыз достарым. Қараңдашым китабым, ұсты кетті еларым, дәфтәрім кәмпиналым, сау болыңыз достарым. Сау болыңыз достарым. Аллаттарымыз зор қалалар, шаулай тулай тұрар. Харби қызмет бич пакетлар, отырмабыз еллар. Зачеткалар тәугісі үйек қызар. Сен мұның даруын бердің ме еқын? Мақсатшын кәже. Уфа бірге! Қарандашым китабым, ұзды кетті елларым, дәфтәрім кәмпиналым. Қарандашым китабым, ұзды кетті елларым, дәфтәрім кәмпиналым, сау болыңыз достарым. Қарандашым китабым, ұзды кетті елларым, дәфтәрім кәмпиналым, сау болыңыз достарым. Сау болыңыз достарым. Сау болыңыз достарым. Нормаль? Рахмет сізге. Из Узбекистана. Из Узбекистана концертқа қайтқан тамашашылар. Сізге де келерге насип болсын концерт білен. Рахмет. Вообще-то бұқты барақтығына түгіл мен Уфа концертына әзірлендім. Білесіз ма, мен өзіме бағышлап жыр яздым бұйыл. Қалай ғана да түгіл, біз еще анарға клип түшірдік. Һәм меңа ол клип үшін бек қатты ілекті. Бұл нәрсәйінді, анда бүтін үстінде халыққа көрсетмәсәң де яры деп, бір вақытта қыланғаным болмады. Біздің ауылда бек матур сөз бар, ғайыпқа бықмәгіз енді деген.
вот ішімдегі тышымда, как есть шулай. Бүтінігізге де шундай яқшы кайф тілейм. Если ваша тусовка не похожа на это, даже не зовите меня. Кеттік, ір-яңа жер, Макстус! Так, жамағат, әйтірге керек, бүгін бек яқшы кіші туған. Гулайы! Almağaçlar ısınıyoruz mu yok mu? Нормально? Достар, көңіл тыныш болсын да, еміне шылай рахат етіп, достар янашасында, яқындар янашасында. Ей, мәнігіз әлі мұна бойы біріне қозу өзі. Еміш келіштірем деген болып, матур етіп, рахат етіп, яшарған насып болсын. Hər күнні соңғы күн яшаған кебек етіріп. Кіші сөзіне қарамышы, нәрсе етірлер мекен деп қорқып түгіл, hər күнні рахаттандырып, жандырып. Сказал, больше не сказал. Менің иманым Камил. Бүгін залда отыра тұрған hər бірігіздің бардыр шундай бір досты. Гіл келді кетті сөйленіп үйрей тұрған, например, бар ма? Өзі анекдот сөйлейді, вообще қызық болмаса да бір өзі күле тұрғаны бар мısın? Менде де бар. Hər бір байрам сайын шейін дурацкий открыткалар білен бүтін WhatsApp-ны тутырып қоя тұрғаны бар мısın?
Ең мөһиме синең бүтән җүләрләреңне белә торганны барыбер син тилегә түзә торганы. Бармысың? Ринат Галиаскаров сүзләре. Илдус Давляновкия. Бер дустым. Уйлап яратам бу җырны. Най дип башлана, ха? Сүзләрем бутырга ярамый менә. Най. Короче, киттек. Бар дөньяны сөя торган, бер дустым бар эшеп атып көлә торган, бер дустым бар астаныгына төртә торган, бер дустым бар мин тилегә түзә торган. Синең белән күрдек инде агым карасы. Кеше белсә, Аллам сакласын. А дальше нанай. Бер дустым бар белмәсә дә, җырлый торган. Бер дустым бар белмәсә дә, бий торган. Бер дустым бар дөньяны сөя торган. Бер дустым бар җир җимертеп яши торган. Синең белән күрдек инде агым карасы. Син белгәнне кеше белсә, Аллам сакласын. Хәзер булай Уфа. Авыр булмаса, 2 тапкыр. Һәм авыр булмаса. Һәм еще раз. Бергә. И соңгы тапкыр да. Аллам сакласын. Нормально же? Монда синекеләр, братан. Айда башкортча берне. Мен матуррак бетерәм. Ну, бомба же!
bu jırның sözlerin bilmeysizdir. Bu ır-yana jır. Özümüz gene jırlarımız, наверное. Güvelek güllerge bulsa gülleri tibreller iken. Uluda mine sağınadan da güvelegimi tügeregim. Asılı taşım sanduğuşum jırlap jiberem iken. Şişmedi gerek. Davasında Aşıp varıp kaytırırım tübelegimi tügerek. Asılı taşım sandımış eğer bulsam tüberek. Aşıp varıp kaytırırım. А дальше бибис давай. Hey! Hey! Asılı kışım sandılaşım. Все, biz Kübelek'e varıp jettik. Sizin avulda Kübelek'e varıp jetkeş ne işleylersin? Alma ağaçlarına köşeler mi? Потом irte vuran kişte vuran. İşte varmıyorsunuz siz. Вообще сценария бойынша концерт уже байок біткен болырға тиіш. Просто не шап тұрнып попёрла. Рахат шапта бітірәсі келмей менім. Давай, Брна. Смотри. Давай шыршыны бомбанем. Давай сабан туйга хәтлек жырлыйбыз и туктыйбыз, давай. Айсканыга карагыз. Уфа! Уфа, сез мындамы? Шыршы біз күйлі, сағынып күттік ел бойы. Сындағында матуры раты бейзелген сені бұл yolu. Отлично. Отлично.
Энже карылар яуып үткән синең ылысларыңа. Көбөлекләр китергәнсең безләри дусларыңа. Аннары болай. Уфа, зажига! Kış babayının sakalına bak karlar kıyılgan. Kış babayının sakalına bak karlar kıyılgan. Gözüne kotlap yürü yürü babay karga yağılgan. Gözüne kotlap yürü yürü babay karga. Ufa, zажига! Kış baba. Kış babay kar kızı bilen ütken yolları taptakır. Kış babay kar kızı bilen ütken yolları taptakır. Bigey mandi beyra yollar. Bigey bulmayı mı? Hey Ufa! Birge! Yana yıl bile. Birgeler! Бәхетләр, шатлыклар алып килсен бу еллар. Илләребезгә тынычлык алып килсен. Иң уңышлы елларның берсе булса ярар иде. А дальше дискотека? Ну ведь біздің яшьлек бит. Мәктәп бакчасының шомыртлары, ак күлмәген кигән быеллар. Шомырт чәчәкләрен биргән идең, кемнәр булды икән уеңда? Мәктәп бакчасының шомыртлары, тәүге сөюләргә шаһитлар. Кайда калды алды икән шул кадәрле рәхәт минутлар? Мәктәп бакчасының шомыртлары, тәүге сөюләргә шаһитлар. Кайда калды алды икән шул кадәрле рәхәт минутлар? Бакчасының шомыртлары, кочагыма алам яңадан. Синең исең килгән чәчәкләрдән, онытылып кабат яңадан. Мәктәп бакчасының шомыртлары, тәүге сөюләргә шаһитлар. Кайда калды алды икән шул кадәрле рәхәт минутлар? Бакчасының шомыртлары, тәүге сөюләргә шаһитлар. Кайда калды алды икән шул кадәрле рәхәт минутлар? Самые-самые! Мин шундый рәхмәтлемен сезгә, Уфа! Ишарат? Бакчасының шомыртлары, җилләр искәч назлап чайкалды. Шомыртларым яшьлек елларыма, үткәннәргә мине кайтарды. Мәктәп бакчасының шомыртлары, тәүге сөюләргә шаһитлар. Кайда калды алды икән шул кадәрле рәхәт минутлар?
Рәхмәт сезгә. Люблю! Не могу! Kişim üst davuşumunu işitüde Direk gönül Жалым paşam olmasa da hiçbir nakışım üst davuşumunu işitüde Direk gönül Eşe Вообще концерт бітті. Сіз қайтып кетмесеңіз, біз де қайтып кете алмаспыз деймі? Ой, достар, ертеге ял бит. Давайте бір ресторанға барып отырыңыз. Әйленіп кетсін дүниясы. Үз дауышымны ишетуде керек көңіл үшін жалым қайшар. Болмаса да hiçbir tınlar kişi Üz davuşumuna işitüde Girek güngül eşim Şırılıyım koşar Bulmasa da hiçbir tınlar kişi İlfat yanına yatası kile var o. Başa